Takže čaute ľudia, dneska som tu zase s Jakubom. Serus. Ja nie Rus. Jak bars šuštiš. Dáme toto, jasné. Veď to je jasný, že toto. Very boy. Jasne. S kým to zase hraje? Čo ty? Čo si? A ty? Au. Ty? Ty si čo? Murder. Hej, murder. Áno. No. Ty si murder. Však si povedal, že si murder. A ja sa pýtam, či ty si. Tak. Ty si murder. No. Ja som. No hej, som. Jasné. No jasné, že som murder. Ja tu zberám coiny. Tu. A jeden ešte je murder. Čo? Nič. Aj, už viem, kto je murder. Toto dievča. Nie, vypadni. Neskápe. Nie. Tu. Bojko. Nie som. Komu to co je? Komar? Čo to je? Taký malý. Tu. Murder! Pomoc! Čo? Pomoc! Nie som. Si? Nie som. Ty ma nenájdeš nikto. Hej. Nie. Aha, prerab. Prežil, nie. Dovidenia. Ja som tu na dneska skončil.